Aring thor ilila tam kamiwang ning siyay kala ari itum bari witui ina bari na itum li kimi zangai kile kachi hiyang say 1 Samuel chapter 27 hi itum bang rum say natunu Bible single ka 1 Samuel chapter 27 itum na verses 28 29 30 chapter mati hi yang rumra kha ina kapalia chapter 27 mang hi para laga brena itum likhyang le kile kichi itum ngana khisa Bible single ka 1 Samuel chapter 27 ina ba me ka yari na ngana mila kala David na awi ningli thangkha mathangkha e solwi pangli thisang phalung haura Philistine laili yam khawana phamai shukra gaja chili bahai akha solna phasan haida Israel wi alungli kanda makharom lui mara kala apangwi a bangwi aina ina ngati shokra da phaninga jena David na awi mi shatruk ji thanpungda moakwi naumyara gath wi awunga Akish wi Levi kala Akish wing lamli David la awi mi bingla kala kachija shi shimkur katonga apam hawa kala David pray with khani Jezreel wi Ahinoam aina Carmel wi Nabal pray with Abigail la zangda apam ser hawa kala David katli yamba haira the soli hangahai aina maphalui tuwa verse 5 jiwithili David na Akishli hanga kali kata nawi mikyanli ili leishimya ka iwi pam khawai ngalai akhawi kainung lungli sombam khawai khamaya milu kaja nawi rauna kathada nawi ungnau kainung hili naling sobam kachang rakhla jiwiwang jithang Akishna ali ziklakli pam khawai mihawa jiwiwang achu aina tangda zikla ki juda awungawi ngalaili sanghaina kala David na Philistine ngalaili kapam kumkha kachang matina jithran David na thanda awi mipingna Egypt ngalaili kharewi aina leigasa apam Keshur bing Kirzi bing kala Amalek bingli rai atai Egypt ngalawi Shur tashungda achalaka pamgasa pingna David na yui haida shunaula mayarnaula akhnida mashakla sathat ser hawa kha yaw sai katha ut kala kashan gachon katonga khuipungda Akish wili unga verse 10 Akishna achu kipashili akhangarar khala tanghana kha David na Judah wi Nekeb kala Jeramil wi Nekeb la Canbing wi Nekeb li akhangarna ta ngahangai kala David na shunaula mayarnaula sathat ser hawa kaja David na hitata sai kiji katli unghanghai pai shina da akhala matai ngasak mana ana Philistine li layakha Lailakha chithata sachinga David li Israel naupingna mamyangai lak mana the kaphaning wi wang ana iwi rao sachingra the Akishna phaning laga David li ning horsanga chapter 28 verses 1 and 2 Adam chithran Philistine naupingna Israel li ngarar khawai athumi raimi kasip khui kala Akishna David li hanga Thailu kaja nala nawi mila iwi raimiling soda rai bapalura David na Akish li hanga phalaka narauna ki sami shakhala kaji nana thainaura kala Akishna David li hanga phalaka ina mathirang lakha aina tangda na iwi ngakhame sara sasasai Ksafar rana we dui ngana okay pro itum we ning
term thang milo itumui uklung receptive sang sak milo nawi tui khangana kasha sam ka phangai na itumui mirin khang jira sampang sak milo kachi itumui sak sanai amen aring thor khokrum hina varishiwi mirin churchwi mirin thata samap sai kreli ring phalak gai bao mai laskan wi naw ngla naw li vari wi pangli her ga sang sokmi sam ka phang wi ring ga pha se ha sakmi shim naw shim khurjina vari wi pangli jo naw hi no wi saru no wi tek dai khwai saru no the her san khami ring ga pha tam sam bangai jiwi thili ukhnang lak hai bao kashala sam bangai Varishiwi mirin hili itum tangmang ting gahaya ngami ting gahaya atam lai kai kawa ukhnang dalai paning dalai ru lungle varivra yak jangkhat iwaina tathui ina talak ina sathui ki jangai riang varivra ya ili notha hailak notha lak ka jangai riang Varivra hiya laya jaka sashak pana jaka ili kiwang ina mung John mi tuklayang. Varivra hiya thang khamaya na jaka kathati iwi li mirin li kachot kajang rak jang hau klayang. Ning muong da layre kai kabo varivra hiya kachangkat laylak la. Manglarin tang khamang atam gawai. Church. Aju dari church. Tang mong ting ay nalay dal hang bay tay tum na han say hi khui wang khala hi ta tang khamang atam hi varivra wi khangaran layla ka ta ra shok khaw ka ji itum arui ngathor machung rum sai inam tu ki ji hi wi thangmat inam tu ki ji maning manai bible wi inam tu rai David wi mirine nei thum machuk rai nap tu no bible sing the la kha Adam gaji the refer salo ina matui dak lai hi varivrana hang dak lai ga mahang madak lai ga gaji hi yang mi jinglo in Arui chapter 27 1 Samuel kapatam jitran varivra hi akashita mention masam dai yes in chapter 28 li and chapter 29 chapter 28 de akish ko ho Varishimak ninga awunga china varivra we aming sing laka Sangdalai chapter 29 li khayangatam jithran Saul jipi jang haida David li krom shang krom dalaka masam bangduda Samuel wi manglaji ho ki shokwai witch ki ho ligli ramdia witch of Endor Kameo gasinga Endor jili kuishok kwai manglaji kuishok kwai varivra wi khangran gapo the varivra wi ming bazang sai ka chapter 27 hili David Bible na khangda a man after God's own heart awi amale ainava varivra kachi hi akhashidla chapter 27 li mention masa haisa manai Thaka chapter 27 of 1 Samuel he tum kamuchuk ter ka sala varivra wi tuine jakha varivra wi aming varivra li sehak samasanga kha chiwi kan khana leila varivra David wi mirin li kali lei khla ari tum na tuklak ina khayang jithran chapter 27 li khayang jithran Varivra we aming magasang hi magazang hi Varivra yam dui ghai Varivra ne her ghai wang maning madai ka David na Varivra li awi mirin we in her hai laga Varivra li ignore sa hai laga lai ghai wang 1 Samuel chapter 27 ka kapia mangla ka tharajina Varivra we aming kapi kasangi tarkama samane
What David had excluded, the Holy Spirit finds no reason to mention it. Purposefully, ka purpose itum machungrum now say. Itumi mirin maraklia David katha atamrai. Itum chan kang exactly ngasot now ping chan ngazeka tada ngazekra kim mai wikla lui politics church politics whatever zan ngazekra khabri varawi aming bamazang lag la tada pung khani kathum vashapai tada yaron ngala thui pop now ping jarule phone sing laga boyfriend girlfriend dila pung akha khani tada telephone ling zek laga whatsapp li or sa laga khabri vrawi maramli akhla mangzek vrawi aming very layer the acknowledge ka sala akhla magzang atam lai problems va chile problem mai khachili hak mai problem va khigla ji ka gs it symptom no very ming mag sing very acknowledge mag sai itum deep down itum mangla rin very ramo chang du ki da aw maram li mang zek ngai la David chapter 27 hili chikatha situation li le dak pai nai itumla chikatha ji le sa kha Ari very runner itumli hoda khlai nai Samuel na mangla ka tharuna rawi aming mugzang hi kyu wang khle jaka David kyak very rawi na da da chathui harakla Moray lungli kyak thokta ngap phumai rakla kajehi depict sagvai the Holy Spirit purposefully very rawi aming maksing ne kajehi ina thada shan ka khuinai David wimirinli David completely rally forsake sa kain malai khain David wimirinli khira shok lekleang ki wiwang hikithara shokhaukula kala what is the purpose ngan is to David li avari run na awungang sara Israel wi awungang sara jihara ka David wimirin chapter 27 hiliangka kajang khat ukhnang lang hai mirin ring daloi very we promise ngishit ka hai ji ungshung lakrula kaji ithumwi ningli pichar sapai thada question be hi phapta pai mai khwai itung chapter 27 ni thuk mai da yang loi sai atam chitran David wimirinli hi Saul na satat khwai khrom da Yamung yamba sata lay sata klainai so na David li sata blagra gaji ning rinji tuk na jangai da David yamung yam zata lay da lay sanai kha David na kayak so na David na kayak sida sata kawa atem ka salila sai ji salala atom ji yakha frivarana David li kanmiyai David limatu khwing saklak mane chapter 26 li yang se ja kha chapter 26 thui hai manga changli David ji Saul bi dak lai chili lawi kutlai yang rakhui laga sathiau dai Rivrana David li Saul we apangli meher sang hailak mane Rivrana David li trak khashid kan mi even kigl sem Saul we now me yara Jonathan aina Michal lilo sichin laga David li kan me khai nai Jonathan aina Michal nala David li hangai sai kan me khai withili nana thangha mathanga Israel we awang salakre kichi kha arui passage le khanga tam shithran David nei ta da phaninge thangha mathangha ili Saul na sa ta thaura Hangshok tak lay tui hi, varivrali machi jahan laga jot thaida discourage sakai wi tui nai. David ning jot thaire. David varivrali shit kasang hi jot thaire.
เคยทุนพนิงsay David li beriran herar lak haila maning lak manai ke tha ke David wi shit ka sang kaliwa haw kiu wangai na jigyak ka malai thak haw lai why so forgetful beriran David li herar ka ha tam leila maning lak manai not even once David now we uklung li tha ta phaning le shitai the best thing I can do now is to escape to the land of the Philistines pamai tui gaja in a sa iwi ningli pamai tui gaja here ara if Philistine wing leli yamba haure he Philistine awunga Akish varivarali makthaya we azingli we protection security phagwai khwadala he that even examine that just imagine sabai now ka kazingmer lakin roida jinglem li that rose we think wrong now teu le sa de chiling yin re da yamba kai well in reality just one step chili concrete check sim sai le leksa chili am jang la rose we a jingling yin re da ba khai chi ka thanai mang khamu jaru lai David na young dak le arui situation li young dak le yaw Saul week sakashi mang li phaningai da ning li chuk ma shon chot thai da chida sakai ne bari varalia khayang kachi maning manai David nei tha da hangai sai chapter 26 verse 19 tangkul ina hangai chiwi wang aina amai awunga narau iwi khangana milu kali kata ili makhamaya khlai hi prohona naningli ngat thu khangsak na chia kha phukapya hi ana khwimi rana mina kha ali prohona konkashi ngasarno minakha ali prohona konkashi ngasarno kaja prohowi aina samphang khangi yerchi masamphang sakla achu athumna ili kasham haida hanga thui ulu khangatai vare pingli akhorumulu David na soli pensae nana ili vare vrawi shimwe vare vrawi vare mi hai ngashik mi ga hai chu ngalaina makama varishli mak thaibing wing laili vaulu da ka shamhai ka ariwa ka shamwi wang maning nai David akhlata sathui ga hai nai hi khaklat khikla jakha varivarawi ngshit mi ka hai ngalai varivarawi mi pingwe na sathui ga hai ga jihia kon ka shine worship kokrum ka chilama samphang manai varivarawi mi pingli samphang laga fellowship ka sa chilama samphang manai hi varivarawi ne yam thui ka hai nai awi sokhami chi we ne yam thui ka hai nai marakli itumi mirinli ka chot ka chang rashum nai rak ra tam chitran itumi uklung la ning la pasala chot thawe wear out sawe varivrang an lemli le salala ali mayang la itumi ka chot ka chang mang chile phaning da varivrali malai hawe itumi uklung le thumna ka phning atam ra sai cho inara phamai thui ki sa ki ki hiya tada run away yam to yaure ki we but if rally thada no we mirin completely kasham shokai laga ikhlatawi naklatawi thang medley jihan laga the best thing I can do jesa thwingai hawai self sufficient in a sasha panai the phaning laga
Varivarali makathaya ping na sada kalai chile chithata kasa. Varivarali makathai be mi ping chiwi protection kuira da athungli la khawa. Chikathaji itum shokai. For example, lanli la jihane marakle itum. Nana Varivarali na we mirin we na ayar kui shock hai chitran. Na we mirin lifestyle jila lila affects hai. Ji ina itum na arui David we mirin lila kathai sambang nishite verses 8 to 11 liang ka David na kathata ring ka jaka awi mirin karing karak jila ara Varivarawi mi ping we karing karak style meaning la ara Arab shimmalayla yang nomadic tribes nai laga mi tiao khamaya tribes ngau ngachan khamaya mi pingli rai da sat laga ngapon laga karing kharak we mirin lifestyle adopt sawe itumna taisare David hina Psalms kaya kapi kala trak kapi haye ka arwi atam hitran Varivarawi la shimlak ina kakapia a Varivarawi lekishia la kasa a ji konkak mashalak tuwe kaji kapasan bangai physically pasalia jo akish william wa haida protection sambang hai ka hai thai kha awi mangla rinwa thi ka hai nai David we mirin yang lui sai ana chi thada ngchan khamaya teu khamaya tribes pingli atumi drive atlakas mili sathat atumi sai shukai jikhui lagi cita ada ring hawa itu mending ke cita lifestyle cita tahu kalian jadi cita lifestyle cita kiwang adopt sah kau kalian probably ngecang lama kau turai awal David kalau awi mi pingjia singkum akha kalau kecang mati apa mau teh farm lah sabai teh kamu sama nai itu na original Hebrew li khayang chitran rai gata ta hangai tangkulia Shepsilia one of the versions li raided ta hangai kha originally yang akha ta pap ta bai la kana ade mathing re kana hang dak lai ba mi raid ka chipahi to strip ka chinawo ji khigla jaga mili rai sa jala ka thi gai na athumi jang dak lai yang ka shen ka jon ring bom lai sang bai kha ring la sang bai ring kha ji la khui la ga sa ta thau dai la ga chi tha jing ga pon la ga ring ga sa ne shunao ma yer now akhala ma ji ho hai ma nai achu chi tha lifestyle ring sa ni ga David achu ring sa ni ga international criminal court li try sa la ga war crime ibang Ali patop li sang la dai jak ka za ka shi lifestyle ring sa ye chililang mai da ana mi pingli sa ta tsera wa kyu bang khla ahi awi zakashi ji akish li mathai sakmai jena akish na jo dan aju ga kli khwa klai jena ai iwi mi ping juda wi nekef now ping li ga sanda jeremel wi nekef ping li rai ga danda kapik ta sadala kiwi bang mashun ji thum ga bai David kolayatli rivrawi tek madai ji defense ada raing rode ka arui wi passage li aki mili raing rojat innocent gasam year now shunau now pingli satachap khiwang sagwai ke khanem da
ring the legla David mirin itumna chapter hilik yang atam sitran thai kata da shit kasang siman ghai aina jiwithile series of sinful acts David we mirin li kata dra shokka ki ana moray we lifestyle adopt sai mi we gashan gachon santa thai le ngapon zatai kala khamashung ji mathai sak khai khawai Mili sata jadai. Hili David ligathada, David wimaram ligathada kapi mi hai kler je kasangkat itumli hanglak se sikrik ena kapi mi hai delai. Itum nang han lu shit se the rivrana kiwang David li jiakha katuk ka morajli dazang sakhaw kaliang. The rivrava David li kasangkat her lak hairala. The Rivrana David Lee Joe na awang sara deng shit mi haiji kathaura. The Rivra we aming magazang a passage li the Rivra keys otsa the lekala the Rivra otsa lak the lela. The Louis Church meeting high he live Rivra otsa lak the lela. David we mirine ne yang sai yang lak sai David never really ignores ai salala very ra chia or sadly go first David na Amorite Spain Amalekite Spain chikali sata chatakleia unwittingly, we plan to fulfill that claim. Deuteronomy 20 lintum nakapatam jitran sambang ray. Natum promised land jilikasang atam jitran mi ping hili kasham haulo sadat haulo. Kiwang clerjaka atui moreji kashungai ray. Genesis chapter 15 verse 16 19 to 21 likapa achilikapatam jitran very run Abraham li. Abraham li, not Moses. David living Abraham li, singum round about 1,500 years before David li hang haigasa. Jo in an only promise lazy mirror. Ka achu va atumi sakashiji mapuirang narange. Jane and Nachi Mazang Mara, Ji na upon Jilimazang Mazang Fumra, Israel upon Jilimazang Mara, Kaji. Ka atumi more pem gahaina, nana atum lingalage lizang rada. Promise Genesis 15, 19 to 21. You are Mike like behind say. Joe David will kick a matamako. Karajani Kapatam Tran. There is no indication in this passage. David Joe Ivrawi Kapaning Sara Kajiji. Ka awi kulido. Shukat Mang Mood Mang Kamuina. Our milita the Sasa decline. This is not an excuse on David's part. David Nasada Clay Jankat Iram Duina Hanglas Twinam Lakaya Magashu Lakaya Otsakne Ka Sithasa Lavri Rawi purposely fulfill Sada Clay. Itumna Acts chapter 2 verse 23 Kabala Sampangai. David we action kala jishuli sakta ping we action jing rai chai to a certain extent. Ita hangai shapsi duile. This Jesus was handed to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you put him to that by nailing him to the cross. Jihudi being Israel now being jina jishuli satatai atum sakatat wivang atum responsible nay ka jila very raw deliberate plan nay. Kachikatana very raw plan ji kamra very raw odmasang sak murada, for example, church loksami high by. But that very act of defiance
can turn out to be the very act of its undoing. Nani chita sa salala, chita the kashungje na le rawi plan long shock day, chiri rawi thang mat nay. Alinga kai shipping, Vrivrana, our justice kwiraye. Long after Abraham, Amorites pung we moray pui kaina, Vrivrali malai kahaya, atomitran malai kaya David na. Justice execute saye. Majo halak manay. Kavri vrali shit kasang bing wibangwa. Jihudi bing na satat hai salala. Sakatat jishui ka tiju wibangina itungwi moray peo kami sampangay. That's the paradox. Ji itum talagay na papandara manay. Kavri vrawi tang message taye. You can never stop God's plan. Vrivrali like a shipping. Natum Kyakata, the Vrivrali is a Tuay Salala. The Louis Church, Natum Itum Vrivrawe, no Kyakata, Tuay Salala. Umlo. Na Vrivrawe no Miam Tirora Hilakmne. Nana Santa Clajila. Na Vrivrali, Kaish the Sai Salala. Vrivrali the Palat Laga. Awi will certainly go. Chapter 27, katang atam jitran akish nahi thata paning. Oh, David li ara awi ping the young ring na haira. David he iwi bodyguard forever. Saura the akish na paning. Kala chapter 28 li thata hapok le shite. Adam jitran Philistine now bing na. Israel now bing ri rai sa kawai kangran sahawai. Yo to hiki kaklat nije. Vrivran hiki kiwat salui dok legliang. Itum no patalui in chapter 20, 30 or 31. Kadatamli Kayangatam Jitran. Philistine Israeli attack Satam Jitran. Philistine being Israeli completely destroyed Samako. Ka Atam Jitran. Saul David Lee Krom Zadaklaya Aji Tiawe. Varivrana hang the clay. David Lee Hangai David na. Rally shitsang the Hangai Atom. Minamasata River Pangli Tazangra the Tira Kachi. Chapter 28 with introduction. Philistine now being a ride off I can run Gasachili Unshung out day. For River what sound like day, even without your knowledge. Kayak Zaxizal River what sound like. For River Lake Shivery Rane. Itum kek kamore pung salala. The Louis Church kek kangachan salala. Here ka hai masalak mane. He David we mirinli itum thailu shitlay. Itum nakayak mashit sang salala rava. Awi mashit mi ka hai chili. Mangapat lak hai mane. Ara David lay thada hang Akishna. Joe na pop tap lungruko na aina nawi prime being iling soda Israeli attack saruko jaudai. David nang hangai Joe nan thair in a kisashap kalegi. Akishna hang lushi Joe panaira na iwi. Bodyguard for life. Nak me sara. Itum nar panindak lay baba. The David awi mipingli ngrer lakru right batalakula. Sorry, awi meeping. His own people are Raivata Lagrula. Jo Jimaning Sijiko, Akishling Katadan Kaishura, Akishnali protection Naira. David Lee dilemma. Hisaka, Hila Zakshimai, Hisaka, Hizakshimayang, no way out situation. David Kisao Niklayang, chapter 27, 28 li a kikamatamane. Chapter 29 li kayang atam jitran, itna suspensi, paptai. Varivrana itum li, yang, itum we morais, jane itum sakangai, gasatam jitran. Sikatang rai gaza situation li rasangai. David wa Mura Jauda,
chapter 28 leya covery rava Philistine bingwe captains bingwe ot salaga David liot David va marabai mira he's a liability ne chao dai very rawi mean every rally ka hang makhang na jitran very rawi mi makning jili sichin laga very rawi mi jili protect sa ka midla nana kayak zakshi ngai lala the Louis Church kayak zakshi ngai lala very rana lumashan nai de jaw sai He does not allow us to become as bad as we can be. Very well, we not come to the David, we mirini the Rashok later. What would become of David if he attacks his own people? David King Sarakla and Awi Mipingli Rairata Nikja. De Israel we Aunga Matik Charla, Salas Hapaitla. Curvy runner David Lee Awi mi pingli rai la matang sakli mune Philistine be captains English in laga hey David Liam rai matang sakmra kasham chokau tai Shimung Hawaii David Shim ungaina chapter 30 le Ziklag han ungaina a brave Israel now being lay, Philistines now being attack side. Shim gata tota miser hide side. A brave rally la kuiti hari side. She by being mang ungzangaina is Israel we David we shipa ungzangaina kipa kamlay samne siklakle kuiti ser hide side. Bari rana ot salwi daklay day. Nana kyak kang kai shida gajat atam jitran. Very randomly chrome. Kata the chrome clergy come clear judgment. Judgment, let me say, punishment, discipline. Chapter 30, like a passam pangai. David Uknang Naida. Young Japai, Kazala, Mazala Katumdang, Sate, Japai. Chili lang meda, I wish by being no light. Ara David Liang Lungan la Tom that house. The lupaning out there. David Uknang Lakaway. Chapter 30, verse 6. Takashwena. Hidata could be I say. Atom Jitran, David na Vrivarawi. Li Pungshap Pokuye. Chapter 27, 28, 29. Vrivrak Kipakla. Virali. Here Hailaka Sat Kahaya Aba Vrivrana Kachot Kachang Chihora Laga Rago Hoina O Vrivra Tarbaushokra Satai Katema Vrivrali Kataya Miakaname Vrivrava Kashang Kale Atamli whispers alaganali way. Ralo, Ralo. Ka Kachot Kachang Atamlia Viravanali screams alaga Ralo the Hone Tangai Chikamashunai. Riverana David Rivrawin yams at the Lesai. Rivrava David Matais Alala Kanukli crumbs at the lake is Hanai. David na maung mahanung marada awi moray lunglisat awi katiamin na sarot at kasat adamle Vrivana thata troubles tung at the cock aka awi mirinli raka shokatam jitran David Vrivana ko ha kon shahote Vrivra he tumli legishiane the Louis Church ring delay, jot the ring delay to a certain extent. Moralingly, ngapum delay. Very shiga, mavri shigla, maraklia, mavri shibuna. Matamai the clayne. Kajit Haizalaitum, Mamalaya say,
itum verena kapangwi kahai mene na kayakha ikayakha makashung salala veren ba leishi ching de lei na chot chang de leila I chot chang de leila hi verena ko ho de le ruko hi verena ko ho de le ruko very rawi amin chapter 27 li mazang lak mane ka very rawa ot sa de lei no we zakshi David with zakshi ji yak that describe sami ga hai ki we wangla jaga river na hi ahi na tumli hi tumli yak leshi ga ji pap ta khwai hida da kapi mi hai no wo river ya khanuk li zat sing da khlai nai na tum footprints we kharjan or poem ji ma share sa kiglo marakli shim rap li la yang footprints we la hai ina ji thada itum na ing say thangkha I pitch likata kazat atam jitran I wi mangshong phaichon khni thaye mi khniu phaichon thaye ringpa atam lia phaichon khni ji rip ngso chat sa da ngso chat ai kha kula kashi atam chotla kahaya atam khra jitran phaichon akhmang miak mang wi phaichon thay the poem jin hangai uknangai to kata how rivrana hiya iring ka pha tam de ining so sat I ka chot ka jang atam le ka tha imang li ji ho haw khle the rally picha sai da hangai rivrana han kai da hangai na phaichon ji thaila khni mi khni u phaichon ji ini khni u phaichon nai ring pa tam ni ini inana ling somi yang mi satai kha ka chot atam ji tran now we phaichon maning mane ji I we phaichon khiwangla jaka ina nali I we khanukli I we akongli phung khuilaga ka chot atam li inana li phung sat nai the poem ji na hangai ji ma shung lak kai marak leya kayak ka the church u khanang lak khai ra shokli la Birmana phung de lei ko ma heng sangla itumi morally moves and hai ka Birmana discipline marlak in a salga raho ko khui atam sambang rai David yakka sakshi de lei ga atam jili Birmana li meher hailak la khrom jing de khlai nai kayak ka kamaha lumishan ka thavri vrak lai itum na ring dak lai ta tam ring lu ya sai for vrawli yong balaga awing lem li wa sai Romans chapter 5 verse 8 li ta ka bi hai tangkuli covering itum li kyak ka li shikle ka chi hina ka ja itum na morai pungda lailaka kristana itum iwang timi jiwang aina itum kyak morai pung salala itum rivra wili jishu wili ngasam pukoi sang bai vre jishu wi mang aina itum rivra wi naw khong sakho jishu wi mang aina achu the lui church itum tinanai ina la ring de lekho Jishuli la unga awi kahang awi kaho chingana se chia koncha da ning dai ku se sai ko ro le vri vrawi so coming sarono amen